CCTV. Hatu pindon am kathong man long kita kinong shed hagi hotel and hagi restaurant ibapau. Hamokam hilapan pun orlong katong kajongpi. Ke emission club play bani ai ki course ki baper kadon ka degree course ka diploma baga advanced diploma course. Kanong aktien jong Meghalaya EMRI Workers Union kakong microlinas emle hakalai trik ujeliu arjar rio klaitu pakidon kumbasaw paratli ki kali ambulance ka EMRI 108 hakajala Meghalaya borok kawai pana kini kumba khatnyo khat pratli ki ambulance lapenan kam dak sarkar haki VIP duty habawan ki he ki han shanong ba shilong haba ainuk sa ki jingduna ki ambulance ki badan pan ai jingarap kerki e ki ba kakong microlinas emle klaitu haka EMRI 108 wat hadin melayu ika phone call ni kipat ba om simnala ban pha ya ka ambulance ban ni ai jingarap ya ki bri ki bamensaw haka wei ke jingja accident kablaja hamoyong shilong ang namar ba sarkar kapenan kami ki ambulance haka VIP duty kalaong balada ka sarkar ka ai ki ambulance nakabenta kipat ba handai balaipat kapenan kami ki swift care ambulance ki ba ka sarkar klapalat pat ba 108 ambulance baru Meghalaya baru we batgar hilis bat kasi jadi baru ngidan tak pasal punyo sabu prateli ambulance di kasarkar pada kepenan kam kuma kanyo kat prateli ambulance to inlet dari like this duty di kalau suggestion yang di kasarkar ke kuan marba menek rangi wan duty wan iyo di case tiba ketika RTA case kan road traffic accident ketika multiple casualty incident wajah apa mau yo kibri plafon kan mau show tanpa tim ngimla ban pai ka ambulance na kada ba kini ki ambulance baro berkat ni kada sau pra sau yo tadi dan case dan ki ambulance all of Meghalaya aku tadi kan yo tadi ki lalet tadi ki VIP case tim ngi of the balai di kasarkar ada ka introduce ki swift care ambulance untuk wa ki ai ni ba ki yo tadi pat ba tibli kasarkar ka pendar kam ki swift care ambulance ni tadi itu kamu mendai itu doktor apa organisasi yo what is this kan di mau pet doktor ni melalui ambulance kerja stroke case nak bling yo atau yang telah ana langsung tu ni yo the case of convulsion ni katuru ni telah ban baru hati ambulance ni kasih jila mengidu nah ambulance dekat di mana kalau metan kata hendak ada sebab increase di ambulance increase di mana bawa increase bande nam tamat high grade service tilong kajing saya kini di ambulance swift care kaya rap shai pada yang kita badan tambah long bafin introduce but how 108 penong lada 108 kam tadi metabolis penbahaya ke 108 kum kini ki ambulance bami pentapat jadi ki events ni kum ni berjalan mentah babaro is assistance hadu katsan kan ni late official duty we have 108 ni mentah kasih bakla shai kasih ngim dan ambulance le hapo ke 108 ambulance kamzat ka is kasih baru bila late ting yang pat ba ko itu doktor menai kau yang pat ba mau pe doktor le ni la dafidan kan complaint they just I give number to see up connect complaint number banyak pat ba so I will give to 1971 ni itu one how to isi will complaint joki menakadi ini health minister juga wala petition ramai demi ketua media badong ba kila kami itu swift care ambulance mo nam ta ki pat ba e baro tingi long okay ke yo kami ang katu service ku ka ba kila kami nam ta pat ba e tan ba kalong tan tuway pala kan ka bangi susi bangi pada ba ki introduce your number ha kanika 108 pada kan ki ong ba kadang kan ka jing talk ka ki ai ma ki ong ba lada pimla ban phone long kata emergency service mentafin ai yang di private number private number ka emergency number la in case our ambulance are busy and people are willing to pay you can contact the above number of cases for now they get the only day shift ya yang ini numbers that you na introduce ya kita di swift care ambulance haka emergency rate kan di mana jumi kalau komunikan ba lada ka sokar lada ka bapak pun ha siya dengan service di balik ni ubriu benante na po DHS who introduce ya ini ki nila di mana jaga pin solve ini ki problem te tambah fi introduce manda ini ki private ambulance bagi kipat ba kin hak siu pisah
Kata itu juli. Tiga kaba bayu lang kat ni si bagi fees dah bagi kan jindam jo 108 line kan dewe. Ipun ki break ba phone ki yo 108 phone personal number juli ki amale kata ka 108 line jo ki down. Ki das number does not exist. Di mentala la kembali South Sea Hakashi benai macam benai ni kan down kan line break yo kan line 108. Di dawa kan ni nipat so ka yang berada PU mensyah badan kita company ki badan ko Satya ko kayu bidan ke backup line ki lada pasti mamtai kadang nika biasa dan ka bagi beri receive call receive emergency call kali dah BSNL dan tambah ya ka mamtai ketika dalam kadang untuk BSNL line ka buat beri baik yo show ya ketika service tiga jikut cuma ni kalau balik film solve saya kini problem nak kalian curi yang balik ibu yang backup line ni yang kalau insyaallah nak daun kan tu ke 108 line fila leban lada kalau ada ke jiun nak ke line bahkan ke call kan line yang mana ada selat daun kalau daun tu yo should be back di phone you tentang should ke solution di mana ni to be health minister ini health minister health minister bidang le yang kata assessment di pihak beri lapo central body bang asban ini ban pet ulu tarai law bidang le yang ni yang ada betul bang betul ke media baik kan kali yang support lawan dari emission director itu nak kalian curi ni kuat ban tekan ke ilale balik. Tengah sebab berarti kipat baru lada in case lada video haki line jo 108. Haki line jo 108 pila berkol hau new number kan ai number ni kipat ba. Baik pila berkol hau new number in case lada video ini number kubri besar syapur rural area syapur kendong untuk video line 108 pila berphone hau new number besidan di hau hajaga besi call ni udah nyaw not san ibe nyaw real ibe pila ban call ha uniu number ada video yang 108 line nama beli pun nak kipat ba ni lah put ki ani kata ka 108 kam zat kam nim juga nak bagi phone teka jing mangi shock ham tu ngitep kan usian kadam tingi ko apa kesuka kan ni ba kan kan bu sudah bu backup line din lada down ketika biasa line pila kan bu sudah kan dan ketika dari Jogja Jiu dan Jogja Airtel itu kan belum backup line kata. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.